大家平安，又家vai tutsua kajam-jaman nama kajinana sulivat. Saka tutsua kajam-jaman naurita soprina kainua cemas. Imazai tua tau cikiri ni matai. Imazai tua dosa puru katu dosa suratan. Imazai tua ita karam patu sepatia puru katu unema karam. Matai fu ing erseracang ita o 46节。Di Yesu temau cikir anan uta tua sini pupa tarvan ibu daya madu sipalawakan nua semas dari babau maro masidi la huanti ana pajere tua paki jamai ka pusuke la ala ka alai au semkau letua marka saskaulan tu riming tua zua marka jinau la sau la kwa ini ka pukawi ya ki epu jamaju semkau lanan uta azua huangti tua marka saskaulan zuma sa ivui jaulu wa zua inaivu anga marka sau nama padire anga aku sina jamai sinu luanga luang katwa emoji ujib savida inaruman marka nanamana manga jinata kanga pai kelu kiringulu ayau ayai nanga lakwa azwa marka inaivu sau inika semomaban tara marimurimu jamaju masjid waika sematwa uma nyamaju masjid waika kisang syubai awazwa marka azuma uta jajasen zua sa sekaulan sa kermi penaterengan sa uci azwa huanti kemina mali sa sekauli sivitai ni maju sa uci azwa marka na amci sau sa lamai azwa inalan nya maju pai sa ivui nuazua huangti marka sa sekaulan maya tucu ku jina takanga marka jamai lakwa azua jinau la tesangas ini ka sejalep tu kiringul baiku tucu samatwa jaran inalan ano sinisebungan mapulat pukelu tu kinjamai ayaing pai azwa marka sa sekaulan waika samatwa jaran sa pukelui sinisebungan sau mapulat nakuya nangwangwa sau pai sa maperlu anga irajan tua sau itua pusekel ka manches azwa huangti pasung tua namaringul manu izwa za masidila ini kana kemava tua sikava noa kiepu tua pusekel au ivuin timadu arian aku suna manches imaza inika na kemava tua sikava no kiepu tua pusekel ayain azwa timadu nekano sitevara pai ivu azwa huangti tua marka sa sekaulan ajai lima katwa kura ni maju sano verichana pasa sasau
itua seremareman kita luzuanga mau au paka arota i tua halis ayain pai azwa dinau la chau turuvu la kwa mavukal azwa pinili ayat Yesu tua zwa vai ka zwa marka barisa ya chau sa kalawalavar tua ki kudain sa jumaki ya pasariu kai ni Yesu tu sipas rapayan pai semekau la pasate Yesu tua zwa sara dia nia maju pakiciur tua zwa marka kererain te hiri chau sa kivada amaya tutsu sinsi kemelangaman tu nama pas tesun saka kumali ya nama kuda asikin meneman nua chau penas etan temau cikar tua turu nua cemas ayat tua ini kasuna pasasumaya tua chau au saka pasemaravi yamen tua su kini meneman aki sejada putua pineneta kakudan pakazilu ijen tua huanti noa seroma ati kaisar ayain kemelan ti Yesu tua nakuya warung nia maju pai ivut timun na minangwangwaan chau aku muna kini menem tu kiringau tanwakan papatsuni akan tuazwa si pakazilu paisu ayah pawayan timaju tua paisu ita tinari mano kivada ti Yesu nima aichu mudingan katwa ngadan ayah ni kaisar ayain nya maju ibu ti Yesu daya maju sakanu maya tozwa ani kaisar nemanga pawayan te kaisar azwa noa semas pawayan toa semas ayain pai karamanda tiamaju samali arabat sa vai kanga kemasitai Yesu pai tuazwa adau izwa satukai chau inika nama saru tua mevalut mancut semate Yesu sa kivada amaya tusu sinsi turu ni mosi tanuiten maya tusu no masaya ualai sekel saka nekanu walak azwa vitika ualai nakuya no inika san sekelin azwa pinasaya na sekela babayan tua sipualakan tua uri sevari tua azwa vitika na macai na aya kate sangas izwa za ita numun ita nomen mampitu mara vete ala alai azwa tala vurungan putsekal lakwa macai ka nekanan no alak pai san sekedin noa talalak azwa babayan namaya tazwa uta azwa sikamasan musal sikamasan tirul pati tua sikamasan pitul azwa babayan veri-verilah nanga macai pai no madalu nanga sikama valutan azwa babayan
uri masan sekelanga nima tua zua mampitu ayat tua pinu sekelan anga ni maju nyamaju ama polat aya pai tevorai ni Yesu amaya tutsu pasari sariumum kinemenem ayat tua ini kamu na puringaringau tua patarvan noa vincikan itua sisiu au ini kamu na kemelang uta tua pisur noa semas no nama valu tanga inyanga ka pusekel nama yanga sakamaya tua marka sa sekaulan itari vavau au pacara mevalut noa na matsai atsau-tsau aki ini anang kamu na sumupu tua sini aivu tanumu noa semas amaya tutsu semas akan ni yaporahan semas akan ni Isa semas akan ni Yakubu matu inaya pai semas ini ka semas noa na matsai semas noa valu tsau-tsau ayat Yesu karmanda zua nama upu-upu tsau-tsau samali arava setua turu ni maju azwa maraka barisaya tsau-tsau ka saranda tu maro sinum anga ni Yesu satu kaya tsau-tsau maupu sa matevet-tevet izwa masidil taya maju aruturu-turu tua pinineta kakudana kivale tu kiringau te Yesu sa kivada te maju tu masanital sinsi aichua itua pinineta kakudan mavana anema tala masam parawatsan aya tevorai ni Yesu papulata na suvarung asu vavak asu kini meneman sasu kilivak tua su semas itari vavau ayaya kai aicu mavana namasan tala pazangaran saka tala parawatsan tua pazazekat danga sika masa musal na setajaran uta mavan na zwa kilivaku tuasu la idi ya paru tisun ayaya agai aichua masa musala pazazekat mavana na temevetevel penula tua turu noa pineneta kakudan katua turu noa marka ro pakalakelang tua warung noa semas aya ka na maupu-upu azwa barisaya tsau-tsau kivadaan ni Yesu jamaju amaya tutsu patara Krisito na makuda ano kinemeneman tima putai veri-veri taya maju aya tevorain taya maju taya veri-veri ni Davidi taya maju aya ibu di Yesu taya maju au saka ka papu warungan di Davidi noa tela parawatsa na vavak aku wazwa na paka marereng tua Krisito anamaya tutsu na ibu marereng tua zaku marereng iraju jalu tekanavan ai itanuaken apati kusu pajuraden tua markasu ala aya pai pakamarereng te Krisito di Davidi au aku hazua te veri ni Davidi ayain uta ayat Yesu au nekano makaya temavrak te Yesu nuka takayan kemasi tuazua ada nekaanga uta no temuruk
kivada anan temadu aichu kainua cemas sakatu suaka jam-jaman asini putarwan tanutim 被选上的人少，被选上的人少。婚宴的比喻点出那些拒绝耶稣的人将不会成为天国宴席的一份子。这个比喻故事鼓励着当时脱离犹太会堂的读者，离开那些否认耶稣是弥赛亚的人。然而，比喻故事的崛起鼓励他们不只要去赴宴席，更要继续坚持下去，也就是要看重自己的身份，是跟随耶稣基督的门徒，当活出与此身份相称的生活。每个赴宴席的人都要穿上合宜的礼服。这个比喻不只鼓励当时跟随耶稣的门徒，也挑战现代的教会，在未信主者面前是否有活出与基督徒身份相称的生活。这个比喻提醒我们，在生活中言行需要更加谨行谨慎。我们既需要贴近人群，与未信者友好的相处，与他们分享福音的好处，也需要分别为圣，在一些信仰的观点上有所坚持。愿上帝帮助我们能够有所平衡，活出与基督徒身份相称的生活。Acu mana sini pasamalau tanutim tumavana sini putarvanta 被选上的人少。Latinana pulingalingau tamana sini pada zakat dan wata cemas. Sakatu suaka zaman-zaman sini pakinum tanutim 我在生活中如何回应上帝的拣选与呼召？我在生活中如何回应上帝的拣选与呼召？喜那也当听都说个zaman-zaman sakala tinana kinumana magamalu 对家心里把什么老讲一件，saka ka inuli 天父上帝，感谢你拣选我成为你的儿女，能够得到耶稣基督的救赎恩典，恳求你帮助我能活出与所蒙的恩召相称的生活。奉主的名祷告，阿们。Mali-mali tu suaka zaman-zaman nama katina nami sudah selang sumupu Pilaray to mana kaino at semas latinana pulingalingau latinana paano to mana pajajakaten no at semas to sa kiniatavan ayakana paupisur at isun at yaken sa kanal latinana makain na suliva to sa yaken adavan 大家平安。